Aku por waklat ke Belinda te. Ye brok sangut ya ra eksenduk cengka. Tang bopet mentah buat ufrai dia. Kam no ke cing cencar am. Tip syuk kan nong kumna lada. Yap sama nong menone. Kikubor Kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda beke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na kabenda ka neat. Uwe urang ba ula tip kerteng kung ba Savio Margat ubala 100% senam kereta nakasnong nong diwa West Cass Hills District ula mensaujur hadian bu sainar ding elektrik jongkalan he hakasnong nong diwa ula hab balej day ya uba Margat kalkum khubor bala yolum la youtube gani gelja hak arpsan trik jumbang araja upon real hak por gumba khandai bi james stem hak ba sainar elektrik jongkalan he ubadan hajan kaying jong ula hab badai ru yo wan mentau ni urang ba udang lan hapring kejing sha sumar ha ICU ha wulan hospital Shillong hak bai dei bai kinong yalam ke hinyo trap youth council yap area unit apa kejing yalam usamla Oliver Twist Margar bal usamla Recife Nandi Sun lamba president ke HYC West Cass Hills District Unit usamla Lumlang Khars Imli kilelai banyak kendu USDO ke Meghalaya Power Distribution Corporation Limited West Cass Hills District bandawa sio bai luksan yo ba Margar harju ke por seng kalakat pa ke office USDO ban pinken rea no ye gilan he baya iling ba yeng jong ba Margar bat najan kamadan jong ke Saint Dominic RCLP School non diwa khnang ba nom jashu ginu gijing chabas ngosi hadian habun Halo kajingja kaba melibin met hapo sinong nungdiwa ha kaba way sainar elektrik ba sinar lat balhap hapo ka plau jong kawe kayeng hapo sinong nungdiwa de ha kata kajingja way urang ba ukri jong kayeng lam saujur parla kitno ya hapo Woodland temtai la don sia ICU Woodland Hospital de kum kaseng halor kata kejingja de simla syong meeting lawan marmar ne po jan ke office MEPDCL pan pentip sya dibor pada page pat kaseng hi kakapat ya SEO wa kumpa ki trying ki kwa yang spor pan kri no kham cha jingai ya kita ki post lagi sana like ki bapun najrong jong kai te nagleng jung tu kaseng ru ila keren bat ila kapat SEO nagleng SEO la ong ba unsa pen kerja kumba try ki kwa wat la dang don ka je ya ke bang taspon ring pen kerja tang ban like ya katai kaying rai unsa thau pat ki we ki skim ki ba tem sale khamba haden ban pencngai ya kita ki push like bat kisna like ba kemde shu ban jan na kate ka yeng khamtam ba ka don ka school jong ka Saint Dominic RC School nang diwa ba te sana ki jan ru bat ka school de ka jupet ki jing ngaseng ka don ru ka jingma ki kena school ki ba le school hantu khamtam ha ka por ba ki ele kai pemadan lese kidon kino ki kumha por slap por bawan upat te kalaj ka wan koren ha katu kecaka ma bajan palat ka mesin laj bat tuju ki sanar laj ha katu kecaka te ya kataru na kaseng la ya kren bat na pin isi oru setenat ba musim ki ya kata ya kam baru so tau gilat klenti ba nani sekmat usa pencingai no ya katai parla kum kaseng la kerpadru ba halor katai ke jingja yo te orang ba kum kaseng ni dawa na kaneka office ban yarap lem lane ban silem ya ka bai luksan ya katai ka jingja jang te orang ba upala sitom jor nta tingse tenat ba USO ya kataru ka banta ula simkie bat ula pharu ya ke FIR siapo police station pa nakalian ka police station kada la le la pendep ikan kajam teh hadin kata bisa tin sayo ya kajing harap increment
mungkin sayo ya ka jingarap ko bay kesan ya kata jinja jung te orang pak rei ka kam simpon no kendiat kumpa lapatai sio rei kernas camp mungkin sayo bay jingarap. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.